Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći, mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Hajde, djeco, vrijeme je za priču. Oblutak ne izgleda baš veselo. Pitam se zašto. Današnja priča zove se Oblutak se pridružuje cirkusu. Gilberte, sanjao sam tigra. Tata me danas vodi u cirkus. Obećao je. Sam se odjevam. Tata će biti tako sretan. Ups. Ups. O ne, zaboravio sam oprati zube. Gle, odjenuo sam se. Bez ičije pomoći. Aha, vidim. I to vrlo dobro. Ali još je prerano. Ne želim zakasniti u cirkus. Cirkus? A ne idemo danas. Cirkus je tek sutra. Ne, danas je. Odjenuo sam se. Danas je. Ajde, dođi, pomozi mi napraviti doručak. Ne želim. Glupi stari auto, glupi. Oblutak je bio jako loše raspoložen jer nije išao u cirkus. Oblutak, prestani se derati. Probudio si Ružicu. Rekao sam ti, kreni na doručak. Čak se i Oblutkov tata počeo ljutiti. Zašto ne mogu ići u cirkus? Želim ići u cirkus. Hajde da napravimo tost. Možemo ga izrezati u obliku patkica, kao baka. Ne želim praviti patkice, to je za bebe. Pa onda, što kažeš na cirkuski doručak? Izrežimo tost u obliku cirkuskih životinja i pojedimo ga s kuhanim jajima. Ali čekaj malo, nešto nam nedostaje. Nešto što dolazi prije cirkuskih životinja. Što bi to moglo biti? Parada? Cirkuska parada? Točno! Imaš pravo! Ja idem po jaja. Oj, trebao si reći ako si htio kajganu. Nisam ja kriv. Znamo, Oblutak. Nitko nije kriv. Bila je to nezgoda. Tata, tost. Au, vruće, au. Ti bi mogao biti u cirkusu, tata. Dobro žongliraš. A Ružica može biti klaun. Da! O, što se ovdje događa? Imamo cirkus. Želiš li biti u našoj paradi, mamice? Hoćeš biti žena koja jaše konja? Ne bih rekla, dragi. Mislim da ću biti žena koja se vraća u krevet. Djeco, vrijeme je za priču. Danas ćemo vidjeti što se Oblutku dogodilo kad je imao 3 godine. Priča se zove Oblutak se boji mraka. Laku noć, Oblutak, slatko sanjaj. Laku noć, buhe te grizle cijelu noć. Dobro. Laku noć i buhe te grizle cijelu noć. Buhe! Mamice! Hej, što je? Buhe, mama!
Evo, nema ih više. To su samo sjene. A češavo čudovište! Ne čujem češavo čudovište. Češavo čudovište je ovdje! Čujem ga, mama! Vjerujem ti da misliš da si nešto čuo. Ali ne trebaš se bojati čudovišta. Znaš zašto? Jer čudovišta ne postoje. Izmišljena su. Laku noć, duša. Čudovišta nema, čudovišta nema. Sve je u redu, Oblutak. To je samo tvoja igračka. Da, ali ovdje je bilo leteće čudovište i češavo čudovište u mojoj sobi. Vjerojatno si samo umislio da si nešto čuo. Ja ništa ne vidim. Ali češavo čudovište je išlo šuk, 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 šuk. Slušaj glazbenu kutijicu. Ona ti svira veselu glazbu dok spavaš. Laku noć, Oblutak. Zbog vjetra grana stabla udara o prozor. To je proizvodilo jezive zvukove. Vidiš, dušo, kad obične stvari mogu izgledati jezivo. Znači češavo čudovište je stablo. Gledajte, češavo čudovište! Nije čudovište, to je samo Gilbert. Taj mačak. Sad ćeš lijepo spavati, dušo. Uz malu pomoć Mede. Nadam se da neće biti više jezivih zvukova. Ne moraš se brinuti. Medo će se pobrinuti da ih više ne bude. Laku noć, Oblutak. Pa što je, djeco? Trebali su nam doći prijatelji, a njih nema. Pa dok čekamo, pročitat ćemo priču. Da vidimo što je Oblutak danas radio. Današnja priča zove se Oblutkovi prijatelji. Oblutak je jako žalio samoga sebe. Što je bilo, dragi? Ne izgledaš baš presretno. Kad se nemam s kim igrati. Zar nemaš prijatelja? Ne, nemam. U tom je trenutku Oblutak zaista mislio da nema prijatelja. I zbog toga je bio još tužniji i usamljeniji. Sigurno imaš neke prijatelje. Hajde da se pokušamo sjetiti jednoga. Što je s onom dragom djevojčicom Klementinom? Klementina voli slatkiše. Mogu li? Ne. Dobro, hoćeš. O, ne. Ja ću složiti žute u red. Hej, taj je slatkiš bio na podu, da ga nisi stavio u usta. Čekaj malo, imam ih još. Čisti su. Eto, to je jedna prijateljica. Imaš li još koga? Mislim da nemam. Da vidimo. A što je s onim dječakom Leom? Leo je smiješan. Što je tako smiješno? Ništa, mama. Eto, to je dvoje prijatelja. Imaš li ih još? Nemam. Zaista? A što je s Gilbertom? On ti nije prijatelj? Oblutak je zaboravio na Gilberta, naravno. Gilbert mu je bio prijatelj. Da, Gilberte, ti si moj prijatelj. Oblutak je sada bio mnogo veseliji. Prvo je mislio da nema ni jednog prijatelja. Ali sada ih ima troje. A kad je shvatio da ima troje prijatelja, Oblutak je počeo razmišljati ima li ih još. Ružica mi je sestra, bako, ali i ona
prijateljica. Tako je. Oblutak! Zdravo svima! Zdravo, gospodine Hinkić! I gospodin Hinkić mi je prijatelj. Ja imam mnogo prijatelja, zar ne, bako? O, da, imaš. Pogledaj tko dolazi. Mama i tata! Mama, tata, vi ste moji prijatelji! I Ružica, i Gilbert, i gospodin Hinkić, i Klementina, i Leo! To su ti svi prijatelji? Da! Nisi li koga zaboravio? O, da! I ti si mi prijateljica, bako! Nadam se da će ti nakon priče biti bolje. Kad je Oblutak imao samo 3 godine, počelo ga je zaista jako boljeti uho. I današnja priča zove se Oblutak ide liječniku. Neću ići doktoru, mama! Zašto ne, Oblutak? Kod doktora me boli! Sada ti je mnogo bolje. Ovaj put neće boljeti. Oblutak, sada si ti na redu. Oj. Daj, Oblutak. Liječnica je dobra, ne moraš se bojati. Ne sviđa mi se! Moj će dinosaur ugristi liječnicu! Oblutak! Zdravo, drago mi je što te vidim. Dakle, kako je tvoje uho? Da vidimo. Ne, moj će te dinosaur ugristi! O, znači tvom dinosauru nije drago što me vidi. Misliš li da bi mu smetalo ako ti pogledam uho? Kada je Oblutak posljednji put bio kod liječnika, uho ga je jako boljelo. Znači ove stvari se bojiš. Boli me kad mi to stavljaš u uho! Želiš li pogledati kroz to? Zaista je zanimljivo. Dobro. I? Mogu li ti sada pogledati uho? Mnogo ti je bolje i neće te boljeti kao prošli put. Možeš. Jako sam zadovoljna. Biće ti dobro za dan, 2. O ne, neće me ugristi. Aha, razumijem. Hoćeš da pregledam dinosaurovo uho? Da. Sigurna sam da mu dajete pravi lijek, doktore Oblutak. Bravo, doktore Oblutak. Vaš je dinosaur ozdravio. Kad je doktor Oblutak stigao kući, jedva je čekao da pronađe nekoga koga boli uho. Nešto ti je čudno u ušima, Gilbert. Moram pogledati tvoje uho. Šta je bilo? Što se događa? Ova će vam se priča svidjeti. Malo mjesta. Da vidimo. Današnja priča zove se Oblutak, veliki brat. Priča govori o vremenu kada je Oblutak imao 2,5 godine. Dobit ću seku, mamice. Dobit ćeš ju vrlo brzo, Oblutak. Danas idem u bolnicu. Baka će paziti na tebe. Nekoliko dana poslije, Oblutak je bio vrlo uzbuđen. Prvi put će vidjeti Ružicu. Mama, tata! Stigli smo! Svo troje.
Pozdravi svoju sestricu, Oblutak. Ovo je Ružica. Oblutak nije bio siguran sviđa li mu se Ružica. O, prelijepa je. Jednostavno je preslatka. Nije li predivna? To je tatina curica. Ružica je stalno plakala, a i Oblutak nije bio daleko od toga. Nitko nije obraćao pozornost na njega. Mislio je da im je stalo samo do Ružice. Bio je tako nesretan da mu se više nije sviđala ni njegova lutka. Želiš li ljuljati bebu? Ne! Oblutak se nije veselio Ružici kao ostali. Dobro, možda poslije. Tati nije bilo drago kad je vidio da štipa Ružicu. Oblutak, zašto si to učinio? Ne volim Ružicu! Zašto ne? Ružica se ne igra sa mnom. Ali ona je beba. Premalena je da bi se igrala s tobom. Nije lako biti stariji brat, zar ne? No kao stariji brat možeš štititi Ružicu kad je već tako malena. Reci, bi li mi htio pomoći? To ne mogu sam. Molim te, bi li mi dodao pelenu? I ti se osjećaš pomalo zapostavljenim, jel da, Gilbert? Gotovi? Da, ja sam pomagao tati. Hoćeš li ju ti malo držati? Da, hoću, mamice. Pazi joj na glavu. Što je Oblutak? Ružica fino miriši.